Umukiza arahenda henda abanyara Odokiya ngo bemeri na miheruka imbabazi zikiriho. Yerusalemu urambabaje kubwo kwangu Umukiza Yesu, none usigaye uri umusaka kubwo kwirengagiza kwawe. Habonetse imitwe ibiri umushingiye ku byanditswe. Rero mbere yuko dutangira reka twiragize Imana dusenge. Kabla ya kuanza tuombe. Turagushimye cyane data mwiza ukiranuka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu uliye na haki. Imbabazi zawe n'uburinzi bwawe byaturaranye, none turamutse amahoro, izina ryawe rishimwe. Rehema zako na ulinzi wako vimekuwa nasi, jina lako lipewe sifa. Tugiye gukomeza twiga ijambo ryawe kuko ari ryo ryaturemye. Tunaendelea kujifunza neno lako kwa sababu ndio lilituumba. Ryongere riduhindure maze ridukuze, rizatugeze ku gakiza kawe. Litubadilishe, lituelimishe, litufikishe katika wokovu wako. Abaraha twese uduhe guca bugufi imbere yaryo. Walioko hapa wote utuwezeshe kuwa mbele ya neno lako kugira ngo rimurikire imfuruka z'imitima yacu zijimye, ili liangazie mioyo yetu iliyo na giza, maze Kristo umurikire ubuzima bwacu niwerekanwa tuzakubone mu bwiza bwawe. Wewe Kristo uangazie maisha yetu, ukionekana tupate uzima wa milele. Turanduye, turabanyandege nkeya, ariko wewe uri umunyambaraga. Sisi sio watakatifu, tuko wanyonge na wadhaifu, lakini wewe ni mwenye nguvu. Aho ngwino wiyerekane mu ijambo ryawe, jizihirishe katika neno lako. Ari twabahagaze imbere y'ubwoko bwawe, nabo utwereze hamwe tuishimire izina ryawe. Sisi tunaosimama mbele ya taifa lako, ututakase pamoja nao. Komeza turinde muri uyu munsi, kandi byo batugeneye uduhere mu izina rya Yesu. Endelea kutupatia ulinzi wako, utupatie katika jina la Yesu. Amen. Amazina bayavuze ni Kayihura Labani. Majina yake ni Labani Kayihura. Rero tugiye kwigana ijambo muri iki gitondo ritubwira ngo kubaka neza ku rufatiro. Nataka kujifunza somo la asubuhi, kujenga vizuri kwenye msingi. Ngo kugenza ute kubaka neza ku rufatiro? Kujenga vizuri kwenye msingi. Abantu hano benshi bashobora kuba barubatse cyangwa barabonye aho bubaka. Watu wengi hapa waliwahi kujenga au kupata mahali pa kujenga. Ubundi kugira ngo inyubako ibe nziza birabisaba ibintu bitatu. Ili majengo awe kamili, kunahitajika vitu vitatu. Ni umwubatsi mwiza, ni mjenzi mzuri, ni ibikoresho byiza yubakisha, ni vifaa vilivyo imara vya kujengesha, n'urufatiro rwiza, na msingi mzuri. Ndasubiramo. Anataka kurudia. Ni umwubatsi mwiza, ni mjenzi mzuri, ni ibikoresho byiza yubakisha, ni vifaa vizuri, n'urufatiro rwiza yubatse, na msingi aliyojengea mzuri au ulio imara. Umwubatsi aramutse abaye mwiza ariko ibikoresho yubakisha bikaba bibi, iyo nyubako ntiyakomeye. Mjenzi akiwa mzuri, akawa na elimu ya ujenzi, lakini akawa na vifaa visivyokomaa, nanone nuko iyo nyubako ntabwo yakomera. Mjengo huo hauwezi kuwa imara. Nanone umwubatsi abaye mwiza n'ibikoresho bikaba byiza ariko akajya kubaka ku musenyi, ntabwo adafite urufatiro, n'ubundi ya nyubako ntabwo yakomera. Mjenzi akiwa mzuri, vifaa vikawa vizuri, lakini akajenga kwenye mchanga, ujenzi wake hauwezi kuwa imara. Urufatiro rubaye rwiza, ibikoresho bikaba byiza, ariko umwubatsi akaba atabizi, ari umuswa, n'ubundi byaba bipfuye. Msingi ukiwa imara na ujenzi ukawa imara, lakini mjengaji akawa hafai, nyumba yake haiwezi kuwa imara. Leo twifashishije ijambo ry'Imana kuko ari mu gitondo cyo kuwanyuma, none ntabwo turi butinde. Kwa kusaidiwa na neno la Mungu, ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bitatu. Neno la Mungu linatufunulia vitu vitatu. Urufatiro twubakaho ni Yesu.
Msingi tunaojenga juu yake ni Kristo. Waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 3 mstari wa 11. Mstari wa 11 na 12. Hatweka kurufatiro ari Yesu. Inatudhihirisha ya kwamba msingi ni Kristo. Imeandikwa ya kwamba urwa mbere rw'Abakorintho ni igice cya 3. Waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 3 handitse ngo imeandikwa ya kwamba nk'ukuntu bw'Imana nahawe bungana na mbere mu wa 10 nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ndiyubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ni Yesu Kristo. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi wa mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Leka tuhahuze na Efeso igice cya 2:20 haratubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza iki imfuruka. Tunaunganisha somo lingine wa Efeso sura ya 2 mstari wa 20, imesema ya kwamba tumejengwa juu ya msingi Yesu Kristo ndiye jiwe la pembeni. Nukuvuga ngo urufatiro ni Yesu. Na maana kwamba msingi ni Kristo. Abubatsi na ababwiriza n'abigisha. Wajenzi ni wakufunzi na walimu. Hanyuma ibyubakishwa ni mitima yacu. Vile vinavyojengeshwa vifaa ni mioyo yetu. Imitima yahindutse kandi myiza abari ibikoresho byiza byo kubakwa. Mioyo iliyobadilika ni vifaa vilivyo imara. Hanyuma mubatsi na ababwiriza n'abigisha mukuru. Wajenzi ni walimu na wakufunzi. Uko Paulo aravuga ngo numubakisha mukuru. Kwa sababu Paulo amesema ya kwamba ni mjenzi mkuu. Urufatiro rukaba Yesu. Msingi ni yani Kristo. Andagira ngo twumvikaneho neza. Anataka hapa tuelewane vizuri. Uko twubatse ku rufatiro rw'intumwa niki? Kwa sababu tumejenga juu ya msingi wa manabii na mitume. Nihonje nawe twifuza kuba. Mimi na wewe ndipo tunahitaji kujenga. Hicho ndicho kilisababisha tutoke katika mataifa na madhehebu. Ariko ntabwo twubatse ku ntumwa. Lakini hatujenge juu ya mitume. Ahubwo twubatse aho intumwa zagenderete zubatse. Lakini tumejenga pale mahali mitume walipojenga. Ntabwo twubatse kuri Petero. Hatujenge juu ya Petro. Ntabwo twubatse kuri Paulo. Hatujenge juu ya Paulo. Ahubwo Paulo harahantu yubatse. Kuna mahali Paulo alipojenga. Urufatiro ari Yesu. Lakini msingi ukawa Kristo. Paulo abibuye. Paulo akawa jiwe. Petero nawe abibuye. Petro naye akawa jiwe. Stefano abibuye. Stefano akawa jiwe. Abagorozi babandi mabuye. Wana matengenezo wakawa majiwe. Inyubako iri hafi kuzura. Ujenzi uko karibu kukamilika. Ariko haracyakeneye andi mabuye. Lakini kunahitajika majiwe mengine. Abanyarwanda, Abakongomani, Abazungu. Wanyarwanda, Wakongomani, Wazungu na wengine. Bemera kuchongwa n'inyundo y'ijambo ry'Imana. Wanaokubali kuchongwa na nyundo ya Mungu. Nabo turubakanwa nk'amabuye. Na wao tunajenganwa kama mawe. Kugira ngo iyo nzu y'umwuka yuzure. Ili nyumba ya roho ikamilike. Ili Mungu aishi ndani ya nyumba hiyo pamoja na Roho Mtakatifu. Lakini anataka mkumbushe kichwa cha somo. Kubaka neza. Kujenga vizuri kwenye msingi. Dusubiye inyuma gatoya ubwo hari ukuntu urufatiro rwabaye rwiza. Tunarudi nyuma kidogo, inawezekana msingi ukawa mzuri. Ariko ugashyiraho ibikenye. Lakini ukaweka majani. Ugashyiraho ibiti. Unaweza kuweka miti. Ugashyiraho ibyatsi. Unaweza kuweka manyasi. Kandi iyo nyubako urufatiro rw'umuntu ruzageragereshwa umuriro.
lakini ukasahau ya kwamba ujenzi wa mtu utajaribiwa na moto. Kuko usomye twasoma mu Bakorindo harubakishije feza, izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi. Hapa kwenye Wakorindo utasoma kuna watu baadhi waliojenga kwa dhahabu, fedha na mawe ya samani. Kuna mwingine aliyojenga kutumia manyasi, majani na miti. Kuna vitu vitatu kamilifu vya kujengesha, na vitu vingine vitatu visivyokubalika vitakavyochomwa moto. Wakolosai sura ya kwanza. Tusome maneno haya kwa kupiga kasi. Wakolosai ni igice cya mbere umurongo wa 23. Sura ya kwanza mstari wa 23. Imeandikwa ya kwamba niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvane mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, ariko jyewe Paulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Sura ya kwanza mstari wa 23 wa Kolosai, mkidumu kutu katika ile imani hali muwekwa juu ya msingi mkawa imara, musipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mliyosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambaye mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Kubaka neza ku rufatiro bije muri uyu murongo. Kujenga vizuri kwenye msingi vimepatikana katika mstari huu. Mwisi ya Kikristo ya none, katika ulimwengu wa Kikristo wa leo, madini na matsinda menshi, kwa vikundi na madhehebu mengi, izina kubaka ku rufatiro rw'intumwa lirakundwa cyane. Jina la kujenga juu ya misingi ya mitume linapendwa sana. Wale waliochukua nafasi ya mitume, hilo jina linapendwa sana. Kwa wale wanaofuatilia vizuri, nyinshi zitirirwa Petero na Yohana na Yakobo kugira ngo nibura abantu babone ko bubatse aho bari bubatse. Mahekalu mengi ana jina la Petro na mitume wengine, ili wadhihirishe ya kwamba wamejenga juu pale mahali walipokuwa wamejenga. Ariko huko kwitwa mwene Abrahamu bizaterwa no kuba waravutse kuri we kumubiri. Lakini kuwa mtoto wa Ibrahimu sio kwamba umezaliwa na Ibrahimu kimwili. Niko no gusengura intumwa bidaterwa n'uruhererekane. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kuchukua nafasi ya mitume vilivyo. Ntabwo ari ukubyitwa. Sikuwa na jina hilo. Ntabwo ari ukubyandika ku nsengero. Sikuviandika kwenye madhehebu. Ari ukubatizwa ngo witwe Yohana. Sikubatizwa ili upate jina la Yohana. Ndetse hari n'abajya ku makoti. Kuna wengine wanaoweka kwenye suti. Ariko ntabwo ari uko bimeze. Lakini sivyo ilivyo. Ahubwo no kugirana nao isano y'iby'umwuka. Ni kuwa na uhusiano wa kiroho kama wao. Isano yao n'iby'umwuka. Ni kuwa na uhusiano wao na wa kiroho. Kwigisha ukuri bigishaga. Ni kufundisha ukweli waliofundisha. Gukora nkuko bakoraga. Ni kufanya kama walivyofanya. Tukakundana nkuko bakundana. Tukapendana kama walivyopendana. Tukawa na bidii kama walivyokuwa. Tukajitoa kama walivyojitoa. Tukaheshimu maandiko kama walivyofanya. Tukawa na imani waliokuwa nayo. Si kufanana kimwili. Hivyo tukiwa navyo ndivyo tutakuwa tumejenga vizuri kwenye msingi. Anataka kuzungumzia mambo 7 kwa kupiga kazi. Vitu vinavyodhihirisha ya kwamba watu wamejenga juu ya msingi ni vingi, hawezi kumaliza. Lakini atazungumzia mambo 7 ili na wewe ujichunguze, na sisi na yeye ajichunguze, na imani yako ichunguze, ili udhihirike ya kwamba umejenga juu ya msingi. Kwa sababu maandiko ametuambia ya kwamba tujengwe juu kama mawe
hai. Ingingo ya mbere, Kipengele cha kwanza nukubaha ibyanditswe byera, ni kuheshimu maandiko matakatifu. Handitswe ngo ubundi ibyanditswe byera niyo timazi idupima. Imeandikwa ndiyo kipimo cha kutupima. Intumwa n'abahanuzi, mitume na manabii bubahaga ijambo rivuga ngo uku niko Uwiteka agenza atera, walikuwa wanaheshimu huku ndiko Mungu amesema. Mbese ikintu ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, neno lililotoka katika kinywa cha Mungu likabahimbisha umushitsi, lilikuwa linawatetemesha. Isaya 66 tunasoma duhereye ku murongo wa 2. Tutasoma kuanzia mstari wa 2. 66 umurongo, reka duhere kwa mbere byumvikane neza. 66 kuanzia mstari wa kwanza. Aravuga ati intebe yanjye isinayo n'intebe irenge byanjye muzanyubakira nzuki kandi aho nzaruhukira hazaba ari handuki, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahimbishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. Bwana anasema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumuzikia ni mahali gani? Mstari wa 2, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atatemekaye asikiapo neno rangu. Anataka tuende sambamba. Ijambo ryahumetswe n'Imana, neno lililopumuzira Mungu libahimbisha umushitsi, linatetemesha. Kuko Imana yavuze bikaba, ngo yategeka bikagenda bite, kwa sababu Mungu alisema wakati aliamuru ikawa vikadhihirika. Mbese ubwo birasobanuye ngo abantu bubatse neza ku rufatiro, kuko kwizera kuzanwa no kumva. Wale waliojenga juu ya msingi vizuri, jua ya kwamba imani inaletwa na kusikia. Ijambo livuga ngo uku niko Uwiteka avuga, neno linalosema kwamba huku ndiko Mungu amesema, ryahumetswe ryanditse, liliyopumuzi liliyoandikwa, ntabwo bajimpakana naryo, hawabishane na neno hilo. N'intumwa n'abahanuzi ntabwo bajya impaka n'ijambo rivuzwe nande n'Uwiteka, na manabii na mitume hakubishana na neno lililosemwa na Bwana. Ntabwo bagerageza kulimanura ngo balisange, ahubwo barazamuka bakagenza bate bakarisanga. Hawezi kushusha neno ili liwakute mahali walipo. Wao wenyewe walikuwa wanapanda wanakuta neno. Neno likisema ya kwamba wapige magoti, ni lazima wapige magoti. Wakisema likisema ya kwamba tutawazanye miguu, ni lazima tutawazanye. Neno likisema ya kwamba hakuna ukuu, hatuwezi kupatafuta wakuu. Nukwigenzura kugira ngo mu mihango no mu mikorere yabo babe bafite ijambo ribashigikiye rivuye mu byanditswe. Ni kujichunguza katika desturi na mila, ili waone ya kwamba wameongozwa na neno la Mungu. Kuko amadini n'amatorero menshi muri iki gihe, kwa sababu madhehebu na makanisa mengi kizazi hiki bafikishano ryo kuba bafite Biblia mu ntoki, wanaole kwamba wana Biblia mikononi, ariko yose batayemera ntiyahumetswe n'Imana, lakini hawakubali Biblia yote kwamba ni pumuzi ya Mungu. Ahubwo imirongo irimo ikabibaciraho iteka, mistari iliyomo inakata hukumu kwao. N'uyu munsi na leo benshi bakaba bafite inyandiko zirimo, wengi wana maandiko wanaonukuu kwenye Biblia, ariko ibyo bakora binyuranye n'iryo jambo, lakini yale wanayotenda ni kinyume na neno hilo. Gusa bakajya bareba ibihuje n'imyifurize yao, lakini wakachunguza lile linaloendana na fikra zao. Nico gituma liduhamagarira kumera nk'abi Beroya. Ndiyo sababu neno la Mungu linatuita ili tuwe kama watu wa Beroya, ili tuchunguze maandiko siku zote. Maze aho tubonye
tugiye iruhande rw'ibyanditswe, pale tutakapokuta tuko kinyume na maandiko matakatifu, twihutire kuhakosora, tupige kasi, tukosoe, tuzanacirwa urubanza rw'ibyanditswe mu byanditswe byera, kwa sababu tutahukumiwa na maandiko matakatifu. Abatubanjirije nitwe intumwa, niryo jambo bari bubatseho. Wale waliotutangulia kama mitume walijenga juu ya neno, n'abahanuzi benshi nubwo batari bafite Bibiliya yuzuye, na manabii ikiwa walikuwa na Biblia isiyokamilika, ariko bubahaga Biblia, bubahaga ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka kuri buri ngingo, walikuwa wanaheshimu neno litokayo katika kinywa cha Bwana kwa kila kipengele. Ikiwa linakuja ni kinyume na wewe, likiwa liko kinyume na utu wa kale, imigenzo wamenyereje ubwoko bwanyu ya karere, likiwa ni kinyume na mila na desturi za kitaifa na kabila, ukuniko Uwiteka avuga likubahirizwa. Lakini ndivyo Mungu anavyosema lilikuwa linaheshimiwa, jambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana, kwa sababu neno lolote linalotoka katika kinywa cha Bwana lina uwezo wa kutufundisha no kudukosora na kutukosoa no kudutunganya na kutuweka sawa, ili tuwe watu wa Mungu wakamilifu, kwa sababu ndilo linalotulea, ndilo linatuzaa, ndilo linatukuza, na wale wanaotaka kumfanyia Mungu kazi walikuwa wanakula neno la Mungu. N'abari ijambo ry'abantu, aho mwagendeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, kandi rigakorera muri mwe abizera. 13 urwa mbere igice cya 2:13. Sura ya 2 mstari wa 13 wa Tesalonike wa kwanza imeandikwa ya kwamba kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mulipopata lile neno la ujumbe la Mungu mulilolisikia kwetu, mulilipokea ukihubiriwa na watu, ariko nturifate nk'iry'abantu, usilichukulie kama la wanadamu, kubaka neza ku rufatiro, kwa kujenga juu ya msingi ijambo ry'Imana, ni neno la Mungu. Nubwo warisomerwa n'umwana muto, ukilisomewa na mtoto mchanga, nubwo warisomerwa n'umugore, ili ukisomewa na mwanamke, nubwo warisomerwa n'utarize cyane, au ukasomewa na mtu asiyesoma sana, ntabwo urifata nk'iry'abantu, ahubwo urifata nk'irivuye hehe Imana. Usisukutu kulichukua kama limesemwa na mwanadamu, ulichukulie kama limetoka kwa Mungu. Ukiwa unataka kujenga juu ya msingi, kuna hatua ya pili, ni kukubali neno la Mungu likafanyia kazi ndani yako, likakubadilisha, kwa sababu limekuwa kama chachu, likakusababishia kutubu na kuongoka.
aliye na pembe. Igihe cyose Imana izabona hari umurimo wo kugukorerwa, izohereza inyundo na timazi kugira ngo iguconge ukwirwe hahandi yakugeneye. Mungu akiona ya kwamba kuna kitu kinachohitajika, atatumia nyundo na pima maji ili akuweke mahali palipofaa. Wakora uwo murimo keretse Uwiteka. Hakuna mtu anayefanya kazi hiyo isipokuwa Kristo, Mungu mwenyewe. Buri wese akwiriye gucongwa. Kila mmoja wetu anatakiwa kuchongwa. Imana izi amafuti yo mu mico yacu. Mungu anajua hitirafu zilizo ndani ya maisha yetu. Travail à votre restauration. Imana iri gukorera kukuvugurura. Mungu anafanya kazi ya kukuamsha. Ngo ntabwo iri gukorera kukurimbura. Mungu hafanye kazi kwa kuangamiza. Kugira ngo twubakwe neza ku rufatiro, ili tujengwe juu ya msingi vizuri. No kwemera ko iryo jambo riduhindura. Ni kukubali neno hili likatubadilisha. Hari abarimenya mu bwenge akamenya ya mahame bye ku ijambo ry'Imana rivuga. Kuna watu wengi wanayolifahamu kiakili na misingi wakaijua. Kandi ibyo ni byiza. Hiyo ni kweli. Amenya ngo kunu ukuri ibi ni binyoma. Ukajua ya kwamba haya ni kweli, haya ni uongo. Ngo n'ubugorozi. Hiyo ni matengenezo. Kwakira ivugurura mu mutima, kukupokea uamsho moyoni, ni kwemera guhinduka, ni kukubali ubadiliko. Ijambo ry'Imana rikorere muri wowe, ili neno la Mungu lifanye kazi ndani yako. Iyo kabari intambwe ya kabiri. Hiyo ni hatua ya pili. Iya gatatu, hatua ya tatu, haratubwira ngo ku rufatiro rw'intumwa, kwenye misingi ya mitume, hari ibindi bintu bikomeye bakoraga. Kuna mambo magumu waliofanya. Ngo nukubahana kw'impano. Walikuwa wanaheshimiana kwa karama. Ibyanditswe byera bitubwira muri Matayo 23:9 n'uwa 10. 23 mu kitabu cha Mathayo. Yesu yitegereje abafarisayo. Yesu aliangalia Mafarisayo. Ngo abafarisayo ngo bari bafite inzego ngo zimeze nk'imisozi n'udusozi. Walikuwa na ngazi kama milima na milima midogo. Ni nako bimeze mu madini ya none. Na sasa hivi ndivyo ilivyo kwenye madhehebu. Mwarimuza abantu bagira n'umukuru w'itorero, ngo abakuru w'amatorero bakaba nk'abane, ngo hakaba n'umukuru w'itorero w'abakuru w'amatorero, umukuru w'itorero mukuru. Si mnafahamu ya kwamba kuna mzee wa kanisa, juu ya mzee wa kanisa kukawa na mzee mkuu wa kanisa. Hakaba pastoro batarambitsweho ibiganza n'abarambitsweho ibiganza bari hejuru yao. Kama mapasta waliowekewa mikono na wale bado hawajawekewa mikono. Abafarisayo nabo ngo nuko byari bimeze. Na Mafarisayo ndivyo ilivyokuwa. Ngo niyo babaga bicaye mu rusengero, na wakati walikuwa wameketi mu sinagogi, katika masinagogi, bicaraga bakurikije za nzego zao. Walikuwa wamekaa kufuatana na ngazi zao. N'imyambaro yabo na mavazi yao nayo yabaga iranga bya byubahiro byabo, hierarchy. Ilikuwa na dalili za kuonyesha heshima zao. Njabona abantu bakomeye mu idini bagira twatundu tw'imyeru hano. Naona ya kwamba watu wenye ngazi za juu kwenye madhehebu wanakuwa na kitu cheupe hapa kwenye shati. Mu byukuri utaka uwashaka kukadodesha mu isoko nawe yakadodesha. Lakini mtu akihitaji kukatengenezesha kwa fundi charahani anaweza kukatengeneza. Kavuze mu byubahiro by'idini. Lakini kale kana kitu kinacholengwa katika heshimu za madhehebu. Mukuru aravuga ngo nimukagira umuntu mwisi mwita data. Lakini Kristo kama mtengenezaji mkuu alisema ya kwamba msisubutu kumuita baba ulimwenguni. Mwisi mwita mukuru. Tena ulimwenguni msisubutu kumheshimu mtu mumuite mkuu. Ibyo twamaze kuranga umurongo wabyo ni Matayo 23:9 n'uwa 10. Hapo tumeisha soma mstari huo ni 23 mstari wa 9 na 10 kitabu cha Mathayo. Ariko reka tubihamishe n'umwuka w'ubuhanuzi. Anataka kuweka na roho ya unabii. Nambari ikomeye page 46. Pambano kuu ni chapitre ya kabiri ajya guheruka. Chapter ya pili kwenye paragraph za mwisho kwa watu wanaotumia Kiingereza. Haranditse ngo abakristo ba mbere bari ubwoko bw'umwihariko. Wakristo wa kwanza walikuwa taarifa la pekee. Kuko kubatse ku rufatiro rw'intumwa niki n'abahanuzi. Kwa sababu tumejenga juu ya msingi wa manabii na mitume. Leur conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituait une censure continuelle qui troublait la paix de péché.
baravuga ngo imyitwarire yabo izira makemwa, muonekano wao usio na hitirafu, no kwizera kwabo kutajegajega, na imani yao imara, wari umucyaho wabuzaga amahoro abanyabyaha. ilikuwa kemeo juu ya wenye dhambi inayowakosesha amani. Bona nubwo bari bakeya, ikiwa ni wachache, badafite ubukire buhambaye, wakiwa sio matajiri wa hali ya juu, nta myanya bari bafite mu butegetsi, hakuna nafasi waliokuwa kwenye ngazi za serikali, nta n'inzego z'ibyubahiro bari bafite, hawakuwa na ngazi za heshima waliokuwa nazo, ariko baritera bwoba ahariho hose imico yabo yamenyekanaga naho kwizera kwabo kwamenyekana. Walikuwa watu wa kutisha mahali popote walikuwa na mahali popote waliokuwa wanapita. Champanje namwe aya magambo tukayatekerezaho. Tungekuwa kweli maneno haya tukayatekeleza. Ngo bari bubatse neza ku rufatiro. Walikuwa wamejenga vizuri juu ya msingi. Ngo bari bakeya, walikuwa wachache. Ngo batari bafite ubutunzi bwinshi bw'isi, lakini hawakuwa na matajiri. Ngo nta byubahiro bari bafite, walikuwa hawana heshima yoyote. Inzego z'ibyubahiro, ngazi za heshima, ngo ntazo bari bafite, walikuwa hawana, ahubwo bari byenesi, walikuwa ndugu. Ngo kandi ngo nta n'ubuzima gatozi, nukuvuga ngo nta kicaro muri leta bari bafite, na usajili walikuwa hawana. Ngo ariko aho ingeso zabo zamenyekanaga, lakini mahali popote aho kwizera kwabo maisha yao, tabia zao zilizozihirika, ngo bari barahindutse iterabwoba, walikuwa watu wa kutisha. Umusinzi, umulevi, umusambanyi, umusherati, urobanura amoko, yule anaye mbaguzi katika makabila, yule aliyekuwa na chuki, abo bantu wewe nyina kikuramo cyangwa kihana kabayoboka. Alikuwa wanaona watu hao yeye mwenyewe alikuwa anajiondoa au anaongoka. Aba bantu, watu hawa, ngo kuki batari bafite inzego z'ubuyobozi mu idini kandi umurimo wabo kaja mbere. Ni kwa nini walikuwa hawana ngazi za madhehebu lakini kazi yao ikasonga mbele? Ngo nuko bari bafite kubahana mu mpano zao. Ni kwa sababu walikuwa wanaheshimiana katika karama zao. Aya magambo Paulo yanditse mu rwambere rw'Abakorinto. Paulo aliandika katika kitabu cha Wakorinto, igice cya 3 handi twatangiriye, sura ya 3 pale tulipoanzia ni sura ya 3 waraka wa kwanza, umurongo wa 6 mstari wa 6. Ninje wateye imbuto, Apolo na warazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Utera n'uhira barahwanye. Hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Naho ijambo muryumve ngo utera n'ugenza ate, n'uhira ngo bose bagenje bate. Apandaye na yule anayemwagilia maji ni sawa. Mu madini siko bimeze, lakini madhehebuni huko sio. Ariko mkundumwa niko bimeze, lakini kwa mitume ndivyo ilivyo. Utera yule apandaye imbuto n'uhira, na yule anayemwagilia maji, ngo uwakinguye ikirere ari kukibwiriza, yule aliyefungua eneo, uwaje gukomeza bizera, yule anayekuja kuelimisha washiriki, na wao ndi waririmbye bagafashwa, na yule aliyeimba wakabarikiwa, n'uwasengeye umurimo, na yule aliyeombea kazi, n'uwatanze amaturo yo kubaha, na yule aliyetoa matoleo, bose imbere y'Imana bagenza bate, wote mbele ya Mungu wako sawa. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Kitu hiki ni kigumu sana. Cyerekana kubaka ku rufatiro neza, kinachodhihirisha kujenga juu ya msingi vizuri. Iyi ngingo reka tutarayivaho tugire akantu gato dusoma, ili tuame kwenye kipengele hiki tunataka kusoma machache. Abantu b'Imana iyo umurimo bawubatse ku muntu, watu wa Mungu wakijenga kazi ya Mungu juu ya mwanadamu, bagiye kugusha irishano, wanakuwa na ole ifuatayo. Mwenyaje wa pastor bihamya kubagabura 298, Testimonies to Ministers 298, mu Cyongereza ntabwo bijya bijyana, ariko turababwira yenda icyigisho. Kwa Waingereza tutawapatia chapter 298, ni icyigisho cya 14, ni chapter ya 14. Haranditse ngo au nom de Jésus Christ de Nazareth, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, katika jina la Kristo wa Nazareti,
Je prie le peuple de Dieu de dépendre du Seigneur pour obtenir la force. Ndingingira ubwoko bw'Imana kwishingikiriza ku Mana ngo babone imbaraga. Na si taarifa la Mungu ili wajiweke juu ya waegemee Mungu wapate nguvu. Faites attention de ne pas placer les hommes là où Dieu devait être. Mwitonde mwirinde gushyira abantu mu mwanya Imana yakagombye kubamo. Mujihadhari musiweke mtu katika nafasi ya Mungu. Nous ne sommes pas en sécurité lorsque nous prenons les hommes comme notre autorité ou notre guide parce qu'ils nous décevront sûrement. Aravuga ati twirinde tudashyira abantu mu mwanya Imana yakagombye kubamo. Jihadharini musiweke mtu katika nafasi Mungu angekuwepo. Ntabwo tuzagira umutekano na rimwe fata abantu tukabashyiramo ibyiringiro. Hatutakuwa na usalama wakati tutachukua watu tukawekea tumaini, kuko bazatuyobya nta shiti, kwa sababu watatupotosha bila shaka. Intumwa ntago zigeze zishyira ibyiringiro muri Paulo no muri Petero. Mitume hawa kujaribu kuweka tumaini lao kwa Paulo au Petro. Nicho gituma no muri ubutumwa buheruka ndivyo ilivyokuwa katika ujumbe huu wa mwisho. Ukwiriye gushyira mu muntu wari we wese. Usisubutu kuweka tumaini kwa mwanadamu anayekufa. Kwa wale abantu bamwe bigize udusozi ngo ubutumwa ngo nibo babutangiye. Kwa sababu kuna watu waliojigamba ya kwamba ndio waanzilishi wa injili hii. Mbese ubwo wabutangiye wabirose. Ulianza ujumbe huu ukiwa umeota au umeonyeshwa ulipitia njia gani? Igihe nk'uko Imana yabutanze. Ujumbe ulikuja kwa wakati kama Mungu alivyopanga. Nagurutse ibikoresho. Akaibua vifaa. Ngo ari uwabivye imbuto ari n'uwazuhiriye ngo bose bagenje bate barahwanye. Yule apandaye na yule anayemwangilia maji wote wanalingana. Yanditswe bikoresho igifaransa gikomeye ngo attention, itonde. Jihadharini. Ngo mu Mana nimwo hari imbaraga, ngo abantu nibafata abantu bakabashyira mu mwanya w'Imana ngo ntago bazagira umutekano, ngo kandi bazayoba surement, ngo bazayobwa. Katika Mungu ndipo kuna nguvu, lakini watu wakijenga juu ya manadamu lazima watapotea bila shaka. Hivyo ndivyo vilipotosha madhehebu, ndivyo biyobya ndivyo vinavyopotosha makundi. Igeze duhura n'abantu barantangaza. Waliwahi kukutana na watu wakashangaa. Bageze mu bwaka baravuga ngo Bibiliya ngo iricisha, ngo inyuguti iricisha ngo umwuka ni utanga ubugingo, Bibiliya barazifunga ngo niza abanyantege. Walifika katika kipengele kimoja cha Biblia wakasema ya kwamba neno linaua. Kwa hiyo sasa roho ikaleta uzima wa milele. Kwa hiyo Biblia wakafunga. Umugabo wari ubayoboye, lakini mwanaume alikuwa anaongoza kikundi hicho. Yandika ibyo yarose n'ibyo ashaka kubayoboza, akandika mu gakayi koko bakagasoma. Agakayi yanditse bakagasoma. Biblia kwenye daftari yale aliyoota, halafu akawa mafundisho ya kufundisha watu, tena watu wakajifunza. Aba kubaka neza ku rufatiro, kujenga juu vizuri, kujenga vizuri juu ya msingi, ngo nukubahana kw'impano, ni kuheshimiana kwa karama. Impano zigakorerana, karama zikafanyiana kazi. Buri wese akibwira ko mugenzi wagenza ate, tena kila mmoja akafikiria ya kwamba ndugu yangu yuko juu yangu. Ngo ushaka kuba mukuru akaba umugaragu wiki, yule anayehitaji kuwa mkuu awe mtumwa wa wengine. Nabyo bifite ubusobanuro bwimbitse. Na